Chi bai le vek ule tun chuma chuan Cinderella thon thu atak nge ya thleng me chenau pangkhongai thlak tak anu shunin ati du da em anu na hial chan tu imani mos chan chin kan ngai thau don ani imani mos hi April ni somni pathum kumsang ni pathuma Georgia USA apyanga apa ming chu imani bosania apian terachanga reilote nuwa chuan anu lepa anin chena anu hi ruilau nga yani wangin afati chunga thune ina pumhlum hi apa imani boss tu pek ania skula anjir tir tu de chuan imani chu no pangfele thu oi thei tak ni inan soya no pangle zirtir tu de chena ngai na dal lo ani apa nen hian Freedom Christian Church ha anin khom china chale meshiat anga in an chung de dangpo hebekina hian anin khom ve china abikin imani hian in khom nom ati chin hleya no pang in khom bana chante ne na in fem te chu nom ati thei hle kumsang ni pasaria chuan imani chu kumlimi ani vetoa apa chuan anbiakina in khom ve chin mei chepakhat tifeni atonga an chante in meshiat tirna achanga inchia ania atira chuan chen satli angin anin koma anin khom ban chuan thun cho te ein an chen dang tele chung khat laina tenen chuan an chhuak hau china anin muthemin anin komnel chhauzela imana chuan Tiffany kianga hun man chunwa mati in achunga Tiffany chu acha hleya kumsang ni pariat alawin her chwa chuan Tiffany chuan imana chu kolin in date adole dolo azota imana chuan alawngai nat ve tho wangin alaw o ve thwaya anin kar chu an la thu tak chho ta hleya kumsang ni pakwa kumtira chuan anin huala July sang ni pakwa chuan anin neita ani Tiffany hian preschool zirtir tu na athoka imana chuan na pahni athok kopa athok rim boka an khosakpo a harsalo hleya an chung ko pathum te chuan innom taka an khosa a kumsang ni som alawin her chwa chuan Tiffany chuan fapa Tristan Moss ashinga chung ko pangai takni in an khosa a mase imanan police department achanga koledon chuan thilabwai zauta vek mayani chung ko emergency ani ti in police te chuan aranglama police station a inlan turin antia imana chu anha thona achangin manmo takin police station lama pana athlen chuan police te chuan imani school zirtir tu in imani chuan ngai sakna nu ma akuta anei thu an report ti alo shila azirtir tu no in thil omdana zo chuan imani chuan wak a hlo thu asoya akuta duk om chu thir phek emo kongshen emo a wakani arin thu asoya imani chuan anushonin a homework ati du lawa wangin awani in ain soya police te chuan anthoshia chupo zuin imani nu Tiffany chu anmanta a hello po hi afanu chu ngai sakna anei to ti te police in anshele zela court chuan Tiffany chu kumnga te meu enthakna hnuaya turin thu a chwa a ahna achangin banania imani chu an inachanga la chwakin api imana nu bula da ania api bula hian tharuk chunga oma heti chung hian imana tinupa chu anger management class le counseling class kalturati anni angin anger management class le counseling class anzoma api bula a chung hian api chuan imani chu ahlimin ma ason hleya azirlaya po na satakin ma ason ni inasoya ahmela chuan athlamwang ti a shat hlia a homework te po ahun taka ati zia thu asoi an ina letle adulo thu po api chu ashila hewang hian api chuan imana chu abula imani chenhlen tir mai turin ngen takte inangena mase imana chuan aremti haulo ahnuwa engwanga chentir mai lo nge ani anzo chuan aindu tokna achhia da lawangni inasoi tharuk aral nuwa chuan imani chu an ilama shwai ho ania hi amak khop mai Tiffany chu kumnga lai enthakna hnuaya turati ani lain engtin nge abitum ber a fashion bula chen chu thunei tu ten an phal sak jok an ina aletle hnu reilo teya Tiffany chuan emamos a hring leya enthakna hnuaya omani wangin Tiffany chuan na athok theilawa chungkopa ber hlo chu anei bel ber anita a an khosakpo ama ang anita haulo hei wang tak hian amma ayarim le zwalin imana chuan na athoka anha tho karlaka chhuncho a eiti lo chu hun ol anei meulo kartop chol anei lawa ina po a hongai man meulo cholane ve chuma chuan ina ho in afate enkolin
Tiffany chu a thei ang to kin a chok ve thina Tiffany pon imana omlai chorem changa la in party na tekalin a chantin in tihlimin a chhuak ve thina sumlama harsatna an to wangin Tiffany nu chu hunrei lo te chung an bela poisa anin khol theinan api zon chu bel an ni pakhata apartment mantlom zok lo atur an mu hnuwa chuan anin son chhuak le ta ani apartment thara anin son hnu kumsang ni som pania chuan apartment complex worker pakhat chuan police callin imani chu a office aron lutin an ina a hongam lo thu aron shil ni ina soya police ta chuan kolan don bo zuin imani chuan han koma imani chuan anu Tiffany chuan ama shimnan chira thlung betin tuivot tak kho thanwaya ada chin thu asoya ataksa a soisakna hnu ma engma mu tur a omlo wangin police ta chuan ma hanlak chem ngaina an shelo nge police ta malak na hi mu tur a omlo wani hemi hnu achang hian imani chu atlan bo ina a hodu lauti thute police ta chuan report andong ta zeu zawa imani chu no pangti mo angmain ina ho a she chin hleya apa imana rilru chu atishi omve chin hleya na athokha nen afanu in boina te naw alo thlen ve reng boxia atho apik ve chin hle ani ina a ho chang chuan afanu chuan thil a ereng zela mase ari na chu atlak niam veu thule a mu chun apyangin a cherbel tel tel ni ina soya chum khata ho chu imani chuan samtoi takalo puwa imana chuan mak ati hleya a chanpo imani hian asam sei tak chu achwangin ribon manga cheite chunuam ati thei hle kha ani sia imana chungte chuan imani samtoi takan mu chuan makanti in Tiffany bula chuan engwanga samtoi tak punge ani anzota Tiffany chuan boina asiama wangin a shemnan imani samchu atan sak thu alo soi mya mai imana chuan afanu harwang tak ngoi choile ngoi tal tuk chu mak ati hleya an chungte tuma imani ron to anom ngai to lova imani chu ama ang ani to lo an chen omte ngei po in a unaw dang pani te chu pona anin fiamlai an mu zia thule imani chu voikhat che an mu thu an soya iman chuan Tiffany chu aringin afanu chu Tiffany kuta adalo thei selova na atho lai te chuan Tiffany chuan imani tlan bawatum boina asiam ti in a text reng chin ni ina soya Tiffany chuan afanu chu a boy pui hleya ngayin anu pui churin lau chan tur anei lau thu asoi imani chu a chair tak emawangin imana chuan damlauna anei ani ringin doctora mu puya mase doctor chuan engma thatlauna anei lau thu alo shila October ni somni pakwa kumsang ni som pathum aron her chwa chuan khovel om chunga siam chatle theito ngai lo tur thilrap thak tak imana te chung ko chunga chuan a thlengta imana chuan anha tho lain Tiffany ne na changin text message adunga imani chu a chat vak lo thule aranglama ina howat turin Tiffany chuan acha a atna azorwal chuan inlama chuan a hongala afanu chu phungzol angmai hian alo uma iman chuan 911 call atuma mase Tiffany chuan enthakna hnuaya a ummeka 911 a call chuan police te chuan imani chunga thil thalo thlen tir tuwa puin anman thayani ti in alo khap beta iman chuan afanu chu a khumlama pompein damdoi apeya mase a choklem hleilova ti chuan afanu ni khwa po shimang lo chu atna pani na jok thok turin a kalsan ringot mayani hetia imani chawtak le ni khwa shimang lova a omni ruk nuwa chuan Tiffany chuan imana chu texin imani thi thu ashil tamaya maktak main imana hian ahna azo fele te teya azo nuwa ina a ho chawani ina thlen chuan afanu chu nunna reng reng nei to lauti sha takin khuma chuan alo mu bema ataksa chu avot vek boka Tiffany chuan police call autorin ashil leya a call ani chuan annu pa a jelan tan tur thole anfate an lo tur thu asoya kongdang tapin atlan bauti in kan soyanga tlan baw atum chin thowa police te pon min ring hlalawang ti in imanaril ru chu a hnele ta a mani chhale chhashat na po mang thiam lo minep tak ani zia alang le ta afanu rang chu kal sanin ahnalama alet le ta ringota atuka chuan imani ruang chu a beshi chuan tom nanin computer room lama ni engmaza andale phota ahna ngai poimo imana chu ahnalama buk alet leya heti chung hian Tiffany chuan ruangan the thang dan tur alawngoi to ave charger boka chulkar top aronin her chhuaka iman chu in lama ho in
computer room achang chuan imani mutpindan lama chuan imani ruang chu ada le a tidan tur an ngai to dun wangwang nu chuan iman chuan haral achat berarin awangin Walmart ta kalin bulhlo paina bek le bulhlo paina thirbom lighter fluid le mei hola leya ti chuan imani taksa chu bulhlo boma alen theinan akonga ul thlepin a taksa chu daktepin anchon beta achak nung bungroda na chuan bulhlo boma imani ruang chu anda a anfate pahni le annu panen chuan imani ruang haral na tur zongin an tlan chhuak ta a mi tlo po zen zen lau mun fianral ve taka chuan imani ruang chuan halta a darkar khat vel a alnu po chuan arwang chu ala kang chelo hle ti an sia a ti chuan me al chu timitin bulhlo bom darkar chan ve vel adai khunan ngak le a adai ta motia chuan chaknunga bok thun le in ti dan tur dang dap turin in lama an hole taring ko tani atuk chu tho channi ani awangin imana chu anna a akalanga ya Tiffany ruang phur chung chuan achak chuan anna lama akala in lama afanu ruang ada chung zong khan ina a ho changin afanu umna ruma kalin poi ati ziate ashil china hemi chuma anna thona afanu ruang ne na an kalpo hian she omati in atot leya aze plen thei tak tak ton lawa a shet wangin kumsom chuang a chian launi to nena chuan a soi chuak ta a chiam pa chuan 911 call vat turin alo rona a na te an thok zole te ya ti chuan a fanu ruang nen bok chuan in lama a hole ya anupui Tiffany bula chuan 911 a call tur thu asoya ase Tiffany chuan alorem tilawna samaya a thinrim hleya afa te pani shwain a pasalle imani ruang chu chwa sanin anu in lama akal tadaya manmo baklekin afa te chu anu bula da in mirun zong muthwai don ti in thlabar takin a thomhno siam mokmokin afa te chu akal santa a imana chuan 911 a kola operator chuan tol thana nge maninu na lakna chungchang ti po sha shan har khopin athu soi chu aboi ching chi vet leya achang le anupui chungchang te asoile noknoka ti chuan an ina chuan police antir ta top niin 911 operator chuan asoya police an thlen po hian imana chu avai roya dam adu to lau thu te hetiang thil a thleng mai hi oi har ati zate asoya police ten an beng dai nu chuan bulhlo boma afan ruang chu ako muta a police pakhat bula achongmol molai chuan police pakhat zok chuan bulhlo bom chu an choi ka nga achunga imani ruang lainat taka mu chuan a thinrim hleya custody a shwai ro linga ro ti in a outdoor tora ti chuan imana chu kutkol bun tirin police station lama an shwai ta ani police station a chuan zep nei hau lovin ain puang fai ta veka Tiffany chu police ta chuan an zong ngala imana an mana changa ni reilote nuwa chuan Tiffany chu amadu thu ngein police station a kalin ain peya child nei chuan attorney telawa ama adina du thu soin ama chuan child chu ama chhonta a zona chu ole ai bakin achang du lawa mani in puan emo in chan him tumna anei lo baka thu nei tu te chui chwa tur ti ni om fashion poyan khoi dan soi tumna anei lo child top lama chuan imani ruang anda na bollo bom angcha kengin prosecutor chuan imani ruang an no tom dan te chu asoya jury te chu chaplawa mangpo anom lo ama hum him tura angai apa in a hum him zausi lawa hemi cheno panglainat tak hian andil ru a khoi hle ani jury te chuan Tiffany chung thu chu an han ngai to a darkar reilo te nuwa chuan thi turin a chung thu anrel sakta a mase ariru achang lo ti in thina apum pel nan chal nei chatle dilna achung te chuan an theluta amai ro chu an dilna hi courtin anol sakani imana ero an thilti swal apona wangin damchung lung in tang tura achung thu relania mitam tak chuan police andem hleya kumnga chung enthakna hnuaya Tiffany a omlain engtin nge imani bula chenkha an phal sakjok imani chu ril chama shekin atak sa in ator pha a heiwang hian phungzol angin a ompha ti te sha chwa ania autopsy result a chuan he naute khongai thlak tak hi apuma cho pakhat ma hmu tur a omlawa a thin le a chop te chu asong te hleya no pangkum sommi shisel pa ngai chu paunza le panga talarit anni tur ania imani ero paun somthum pani chawari tani a cher tak emawang hian an chung te chuan police nena po an lo thlen toa mase malakna tak tak a omlo ti chu inshir shat ngai lovin a chang hleya
nuni to tam tak anril ru ana in an thin rim hleya probation a omna na na enge probation officer te khan anti ti yin probation officer te chu andem hleya Tiffany Moss chu Georgia a mechajel tang zinga ti hlum tur om chhun ania Lee Arundel State Prison Altoa mechajel tang ti hlum tur andana da ania chihlum ani hun tur ngakin khokhar takin sel shana khungshan ni in ala umme kani